Hrvatske sekcije IEEE i odjela za industrijsku primjenu IEEE nastavljamo sa našom serijom predavanja. Evo, uspjeli smo sve riješiti u okviru akademske četvrti. Jako smo iznenađeni što vas je prošlo toliko, znači ovo je do sad najposjećenije predavanje, ali poznavajući profesora Paulu i njegovu karizmu, zapravo možda smo se trebali prije pripremiti na to. Ja vas molim, ima još mjesta u sredini da sjednete, da zatvorite gore vrata, tako da se ne nagovorite u svakom slučaju ne zagodimo. Zaista mjesta ima još u sredini, malo će se ljudi stisnuti pa će biti dovoljno dosta. Znači, o profesionalnom pravu ne treba previše govoriti. Profesor je istaknuti svjetski poznati fizičar, profesor je na Politehniku u Lozani, ima veliko međunarodno iskustvo i ja mislim da sve ono što će danas govoriti da bi trebali na neki način barem dio toga mogu uspjeti da zapamtiti, jer sigurno će to pozitivno zapravo djelovati na vaše stavove kao mlade ljudi. Evo ga, ja ću dati sad mikrofon profesoru Pauli, a onda će prvo biti predavanje, pa nakon toga će biti diskusija, znači slobodno nakon toga možete pitati sve što vas zanima. Hvala. Hvala vama, hvala na pozivu, hvala što ste došli. Ja neću puno duljiti, osim što ću u uvodu se htjeti prvo zahvaliti brojnim profesorima i dragim prijateljima, među inima profesor Jedan koji je bio i ministar, što sam potpuno surađivao, profesor Krajcaru, ima tu profesora Eserta, Žagara i mislim, cijelo broj profesora koji poznam i mnogi mladi su mi s vašeg fakulteta pisali. Ja svakom osobno zahvaljujem. Ja u principu svakom i zahvalim pismeno, ali moram priznati zadnje je postalo nemoguće, primam po 3000 poruka samo iz Hrvatske i to pokazuje nešto do koje mjere je ovo o čemu govorim zapalilo naše znalce. A kad govorim o znalcima, to ste vi, vidjet ćete o čemu govorim. Ja volim biti užasno pošten čovjek. Dakle, ja sam Hrvat, nema nikakve iskustva, vidite, lijepo govorim hrvatski. Međutim, institucija kojoj pripadam i koju danas prezentiram implicite je Švicarski institut za tehnologiju. To je isti ETH koji imate recimo u Ciljevu, gdje je bio Einstein i naši Nobelovci, Ružička Preloksa, Denena Pran, koji treba isto dobiti Nobelovu nagradu ove godine, ali su ga malo zaobišli. I ovdje nas recimo još dodatnih profesora, to se na francuskom zove Corporativni Federal de Lausanne, na prvnom Parole Français, dakle kod mene, ja moram predavati još na francuskom, iako je recimo obično na engleskom, već mi profesor Krajcar malo zezano na komu jeziku predava. Mi moramo tako govoriti njemački, naravno italijanski, ali uglavnom većina na engleskom. Pozicija je divna, ovo je Ženevsko jezero, ovdje je negdje Ženeva, ovdje je Montreux, to su prekrasne skije, dakle svi preporučuju Zermatt, i ja stavim svuda švicarski barijer. Kad dođete u Bern, svakih 5 metara u Bernu je švicarski barijer. Ja idem kroz Zagreb i ja ga vidim uvijek. Dakle, prva stvar, prva lekcija za sve nas, pa čega se mi stigne? Čega se mi stigne? Ajde, barijer. To je nešto divno, ne? I drugo što je divno isto, pozicija našeg instituta uz jezero, preko puta je Evian, ovo je Francuska, ovo je najbolje skijalište na svijetu, je Port du Soleil, i možete za pola sata doći brodom preko, no? Ali gledaj institut. I uopće nemamo ove filozofske stvari, nema filozofije, nema razuma, nema pravo, neznalice, po čemu će napisati. Ne, ponavljam neznalice, da. Ja sam došao pričati s znalcima, došao sam na fair i ponosan sam koji daću vam do znanja, ja sam ponosan na vas, zašto? Znači, precizno. A dame i gospodo, na ovom institutu naš je cilj jedini, to nam je Švicarska konfederacija dala kao zadatak, da budemo elita. Što znači da bude elita? To znači da ne gledamo ove druge kao slabe i loše. Ne. Znate, u nogometu isto imate tipove koji znaju zabijati golove i kad imate izvrsnog igrača u sredini, to je važno. Prema tome to se nas očekuje. Od mene se traži da idem bilo po svijetu i predstavljam dobar institut i da tu bude kako spada. A ovo ovdje vidite ovu novu zgradu, to nam financirao Rolex, oni koji nam software radi. 50 milijuna su dali eura da napravi centar koji je pun kompjutera. Zamislite ja baš fair, sad imate u novu zgradu, samo kompjuterčići, sve wireless i šta god hoćete, desktop. Rolex plana. Dakle, vidite kako taj zapad koji ima lovu se ipak snalaze. To je pol sata od Ženeve. Neće moj institut je tu i redko sa tu i redko sa redko tamo, iz jednostavnog razloga, što imam, kao što ćemo vidjeti, i aktivnosti laboratorije.
Ali sa ovim početkom i sa nastavom koji ćemo ponovno objaviti, ćemo se i šetati zajedno. Možete biti totalno opušteni. Sve što je bitno ću ponoviti i naglasiti. Tako da u podne ste malo se odmorite, ali ćete svi shvatiti sve tako napraviti predavanje. Vidjet ćemo se o kojoj to boljoj civilizaciji govoriti i vidjet ćete da nam je potpuno kompatibilna sa vašim uvjerenjima. To sam 100% sigurno naravno. Kad budem govorio o mreži znalaca i FER-u, vidjet ćete da je to vaš životni interes. Identičan moj. Identičan interesu moje djece. Naravno da se u kontekst svijet i Hrvatska pokazat ćemo oba dva i kad odete vani iz ovoga predavanja, ako niste zadovoljni, plaćam svakom osobnu šampanac. Koliko o garanciji jednog profesora. Ja nisam zadovoljan. Dakle, znam je mogu da je profesora Kajsara simpovo poeziju. Dobro. Ovako, imat ćemo 3 stvari. Ja ću ukratko pričati mrvicu o svojoj znanosti. Gledajte, ne mogu doći sad ko pričati vama, pa sad vam pričam samo ove druge teme. Mrvicu moram pričati nekako o svojoj znanosti, o nekakvim izazovnim tehnologije, jer smo u takvom kontekstu, ali onda će iz toga izaći svjetska situacija, onda ćemo o hrvatskim izazovima. Dakle, napravio sam to popularno, da stvari idu spontano van. I odmah ću vam reći šta će biti crescendo predavanje. Tako da ako neko hoće zaspat, može. Ne sam pošteni čovjek, možda nisi svojim zapraća. Pokazat ću svakog u ulici. Svakog. Svaki od vas je bolji od mene, to vam garantiram. Drugačije neće. Ili barem jednako dobro, ako baš hoće. I hoću da svako od odavde van i shvati da možemo napraviti nevjerojatne pomake. Mi ovdje, dozvolite da budem s vama fair. Nevjerojatne pomake, čak ćemo financijski. I otišite van. I kad vas neko se od sada pojavi na put u ovoj zemlji i pokušava zaustaviti, možete ga samo zveknuti u dugu. I ja sam s vama. Evo, to ću i poruka predavanja. Da ćete shvatiti koliko ste planetarno nevjerojatno, što da kažem, spaciti. To je smisla tog predavanja. A da bi do toga dobro, moram ići naravno nekakvom pričicom. Pričica je naravno i tehnologija, obećanja tehnologije, pričat ću malo o tome, ne predaleko, jer ne mogu se stići ovdje, vi to znate, vi to pravite. I recimo ja osobno radim sa suprovodičima, to su naravno materijali novi, kvantni fluidi, koje možemo raditi na razne načine, imamo silne izazove, bi htjeli imati levitirajuće vlakove, već imamo naravno magnetsku rezonanciju u medicini, imamo nove elektronske sklopove koje ću sam priti na brzinu, a sve je krenulo kad sam krenuo sa laboratorijom Americe 1995. godine. To mi je dalo svjetsku vidljivost, moram ići malo natrag, je to prebrzo. Da, moram ići malo prebrzo. Jer sam vrlo brzo shvatio nakon nekog godina karijere po Europi da vas cijene jedino se napravio uspjeh u Americi. Jer napravite uspjeh koji ja, recimo, u Engleskoj, pa ne znam, u Francuskoj, pa u Švicarskoj, i svaki put tamo vas lokalna mafija prihvata, neka druga mafija razreda. I točno to, meni su zatvorili 1.1.1995. laboratoriju u Švicarskoj. Nisu samo meni, to se desilo prije meni i prvo. I uvijek imate neku lokalnu mafiju, nemojte se zazvati. Ono je puko film, sam napravio laboratorij u Americi od 1995. Rekao sam svima ću napraviti laboratorij sa programom gdje su svi rekli neće uspjeti. Dakle, referi su rekli to neće uspjeti. Šta sam radio? Reću, vi ste ispod svi elektroničari, dakle šta sam radio? Rekao sam ću napraviti tanke filmove doslovce slagajući atom po atom. Dakle, niste naši poslažemo ja atom po atom slažem, sloj po sloj, tako zvana heterofitaksija. Kao što radi Intel na siliciju. Sa ventralima, sa oksidima i drugim materijalima u budućnosti. I rekao sam napravit ću bilo koju umjetni materijal koji želim, među njima su provodičem, što napravim, i još više materijal kad ga napravimo ovdje, prebacimo ovdje u okolo sinkrotron. Sinkrotron je, za one koje ne znaju, dakle, na neki način umjetno sunce. Uređaj koji ima mogućnost generiranja svih valnih dužina, tako da mogu projektima može se zove elektronska struktura. Elektronska struktura mi je važna da bi došla jednog dana vidjeti do ovakvog uređaja kao laser. Da mogu kontrolirati, ne znam, boju svjetlosti, vodljivost i svojstva te materije kontrolirati. Dakle, radim kompletno umjetnu materiju, radim na nanoskali, moje firme nisu nikad debljeni do 10 nanometara, 100 metara, što je nevjerojatno. I onda ih prebacimo direktno sinkrotron i vidimo svojstva i kontroliramo. Ako vam kažem da filmove radim na temperaturi od 1000 Kelvina, 760 stupnja Celzijusa u kisiku, i nakon što ga napravimo u roku, recimo, samo 10 minuta i kraće, onda ga prebacimo kroz 2 serije komara u vakuum, u ultra visoki vakuum i hladimo ga na 4 Kelvina, dakle na minus 269 stupnja Celzijusa. Ta procedura traje 2 sata. Budući se radi o oksidima, jako lako izgubiti oksid iz toga. I onda se izgubi svojstva. Dakle, to je stravično težak projekt. Do te mjere su referi rekli da je to ne uspjeh. A rekli su Švicarci pošto, a zato budete financirati.